moloyi ekuseni my brother asingene evini laNkulunkulu live lesikhathi daily bread singasemihla ngemihla ngoba each and every day moloyi God has something to say simakathe ukhona imessage la iphethe lafuna ukuyikhuluma etindlebeni tembuke lapha ekhaya khona ke mbukele ekhaya ngumprofeti wakho lo ngifile amadimoni egameni lika Jesu namhla uthi uNkulunkulu angithulele live lesikhathi letawuphakamisa wena motivate liqinise likulungisise la khona uvu ngathi kuhamba kabi khona ngitsimoloyi asikhulume ngendaba lenkulu kakhulu ngithi the power of knowing your purpose egameni lika Jesu noma emandla ekwadi sizathu sekuphila kwakho egameni lika Jesu ngoba moloyi kulomhlaba lokumqoka ukuthi umuntu asaphila asathi sizathu sekuthi uphilelani athi ukuthi ngidalelwe ini athi ukuthi uNkulunkulu uma abangilethe emhlabeni wangilethela ini egameni lenkosoba kunebanda ngephandle moloyi lasibaphila nje impilo ukuthi awu noma sengihamba emhlabeni akusena zaba lo mnye umbona indlela lentanga yotinto moloyi lo mnye wakhona ngitsisi ngitsathe muhle wahleka kahle but ngoba kayathi purpose ephila kwakhe tindla tentawo yakwasemlisa uyamangala uyibona indvodza le inemfati nebantwana but ngoba ayathi ukuthi yini purpose ngempilo yayo tingile tentawo uyamangala egameni lika umkhanze stratini libhodlela bhiya yazula uhle uyahamba uyawa athi bhu basegameni lenkosi uyambona ukuthi ngimake welikhaya ukonphekile kepha tinto la tentawo ngoba akayathi purpose impilo yakhe uyamangala egameni lika Jesu kepha noma senjalo moloyi asingene ngelive laNkulunkulu my brother usifundzele la incwadi ya Jeremiah chapter number 1 from verses number 5 egameni lika Jesu Kristu kufundisa kanjena Jeremiah 1 verse number 5 ngiseka kakubumbi esitalweni senyoko ngakwadi wathi usengakadala ngavele ngakwehlukanisela Nkosi Jesu ngakubeka kusike ube ngumprofeti yedive uthi lamagama lawa akhulunywa uNkulunkulu wakhuluma kumprofeti Jeremiah makambita athi la Jeremiah utaba ngumprofeti ngathi maneni ema questions lavela emadlela lavela kuba ngumprofeti Jeremiah utati ukuthi yena ungubani utati ukuthi yena utelwe ngubani utati ukuthi yena utelwele bekumnelo tingabata ukuthi umprofeti kanjani ngimtala abantu labahlupheka ngimtala emndenini lophuyile mina ngimtala emndenini lo so and so egameni lenkosi ushamagama ke simakathe la ukuthi Nkosi yami ngisengaka kubumbi in other words indzaba ye purpose akusiyo into loyinikwa ngebatali bakho akusiyo into lotakhela yona akusiyo into loyifunzelako akusiyo into loyiqabangako indzaba ye purpose kepha ipurpose into lotalwa nayo egameni Jesu ipurpose yinto loyiniketwa ngamazulu egameni lika Jesu so kepha ke emagama athi awusoze wakhona uphila your God given purpose until you discover the purpose about your life egameni lika Jesu Kristu indzaba ithi every person born into this world is born with God given purpose njobo yakudalwako emhlabeni lophila lophefumulako lomvaka kahle manje utelwe ngekwenjongo yaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu when I'm talking about a purpose I am talking about the reason you exist egameni lika Jesu lesizathu ukuthi uphile egameni ngoba kunebantu moloyi abangasathi sizathu sokuphila kwabo kulomhlaba egameni lika Jesu kumqoka kusathi sizathu sokuphila kwakho kulomhlaba ngoba kune assignment emazulu ebeketi kwakho ukuthi utawuyenda usesemhlabeni egameni lika Jesu so now once you discover your God people your God given purpose Nkosi yami egameni lika Jesu ngithi your life become very clear egameni lika Jesu life becomes very powerful life becomes very impactful when you understand your purpose purpose gives you direction egameni lika Jesu utsubheke kunebantu moloyi laphenju babhekane awubona babhekane babhekane indzaba moloyi abana direction isholephi direction lomuntu akhona kufuna ipurpose yephila kwakhe egameni lika Jesu bakhona labanye abantu Nkosi yami lamhla bayahlupheka lamhla bayakhala basithi connectile akameli ngabe njalo lo muntu izaba ithi akayathi purpose yephila kwakhe egameni lika Jesu ipurpose yakho ikunikete amandla egameni lika Jesu ipurpose yakho it gives you focus egameni lika Jesu ngoba kune purpose moloyi
akathi bhikanisi tinte ngesikhathi sekuhlanyela uyahlanyela naye ngesikhathi sekuvuna uyavuna ngoba kunabantu moloyi ngesikhathi sekuhlanyela bajathi sekuvuna hayi osiyami kepha mase kuvunwa bona bafuna kuhlanyela baphampathisa ekhambele ngithi ke manje once you discover your purpose you gain focus ekhambele likaJesu Kristu and you gain your identity uyaqala kudati ukuthi ungubani uyaqala kudati ukuthi mina I am a child of God I am born again ngithanjwe ngamazulu uyaqala kubhilivela kuwe egameni likaJesu uyakhona kuma abantu sebathi wena wafunzi abantu sebathi na umubi sebathi na nje but uyakhona kudati ukuthi mina ngingibani egameni likaJesu Kristu i-purpose yakho it begins with God icela uNkulunkulu it begins with God egameni likaJesu Kristu i-purpose kemoloyi is not invented but a purpose is discovered in God egameni likaJesu usombhala lapha ngisengakubumbi ukuthi mina ngakwathi sengikwili in other words lento lenza by purpose lapha Jeremiah akayitholi asavela saphila ukuthi mina ngumprofeti kepha lento le iyafaka uNkulunkulu ngephakathi kwaJeremiah before Jeremiah atata simakazi watakhela yena ukuthi Jeremiah utaba ngumprofeti wakhe egameni likaJesu you do not decide a purpose but a purpose yakho uyayidisena uyayihlola egameni likaJesu uthi uNkulunkulu ngembulele ukuthi ngabe yini purpose yempilo kwami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha angisomagama lathi you are not an accident you are an intentionally crafted vessel wakhiwa uNkulunkulu watakhela wena nkosiyami wakwakha ngelikhono eliphakeme kakhulu with the divine mandate egameni likaJesu Kristu la ukhona khona ekhaya ufuna i-identity ufuna ukutati ukuthi ungubani abanye sebazimoloyi bayatifaka nje bentana yonke into bayagana bagana laba ngaphili nazo inhloko because akatati lokuthi ungubani egameni likaJesu once oba ne-purpose utawudibana nebantu i-purpose itakunika abantu laba relevant empilweni yakho i-purpose yakho itakuhlanganisa nebantu labakhulu athi umbhalo wedaka your gift your talent will take you and it shall lift you before the great egameni likaJesu uthi siphiwo sakho ngosiyami nelibito lwakho litakuthatha likuhlalise nemakhosi egameni likaJesu in other words once you discover your purpose qala lapho phakama kwakho egameni likaJesu angusoze waphakama awusoze wajele sigaba uNkulunkulu lakufuna ukubeka kiso ungakayadi phela kwakho awukhona khona ekhaya uthi angikhuluma igama ngithi umqoko kuyidiscover i-purpose yakho ukuthi uNkulunkulu ngidalelene asithandaze babe siyabona lapha ekhaya besiyamkhulekela egameni likaJesu Kristu lo munye lethi buda ukuthi kepha ngosimne kwaya ngani ngempilo yami uNkulunkulu mina wayini ngiphile impilo lekanje mongwe namhla ukhulume kahle wathi ufuna umuntu nemuntu a discover i-purpose yakhe ngiyamkhulekela ngongcwele mphemo yakhe kuhlola i-purpose yakhe ngiphila kwakhe uNkulunkulu elithi lapho ethembekile simangalisile mbukele ekhaya wendele buhle nekudunyiswa igama lakho kube manje naphakathe amen siyabonga kakhulu phephethe livile isikhathi livile amandla livile likhuthaza nangumbukeli ekhaya kuthi ke atholeke injongo nepurpose yakhe nje mhlawumbe ukuthi nengabe usengayadi injongo yakho and you're not operating kule field ye purpose yakho ngulakubekele yona ngiyacela sobantu sivakashele so lapha kumprofeti hlula amademon ulapha etule embekelweni utholakala ngalesithathu utholana ngemgcibelo sikhathi ngo11 ekseni utafika kuprofeti afike ahlole acheke ukuthi le njongo yakho yemake yebabe yemfowethu ngiyo yini unetinkinga nje kangaka bese uhamba kule line lakho ngoba angeke bese sithi sikephe bese ngalokuthi sesibhajiwe lapha elisakeni bese sithi si useless no asi useless bese ukuthi singene manje ku purpose le wrong ufuna kuhambe emgwaqweni kanye sihambe emanjini so ke ngitothi ke babukeli ngalesithathu nalemgcibelo ngelabalanga lamabili uya prophet akuthandazele bese uyakukhulula uthi usuka lapho uhamba enjongweni yakho bese kuba melilo seyanjoyeza eating prophet amen ngiphathela komnikelo nganga 1050 emalangeni uToto bani prophet akhona ke ma spiritual tools the water of life and the anointing oil kanti ke ngiyafuna ukuthi ke si utilize kakhulu ema group si utilize kakhulu ema khasi emprophetic yes ngiprophet hlula ema demon eSwatini na prophet blessings evlathi hlula ama demon mabili ke lama page ngicela uwavakashele wahlole
uhlole group yethu lesihlula emadimoni prophet hlule emadimoni ikhona lapha khona ka Facebook ukwathi ukuthi ungene ushayela kanye nathi Phephethe ngicase verse sababukeli emakhaya. Sibonga kakhulu my brother egameni lika Jesu. Siphinde sibone umbukeli ukuthi asiphe idatha lakhe asiphe iso lakhe asibukele ngithemba ngiyayithi nemoloyi ukuthi ubukele le video uzokufikela kuyakhomba ukuthi lo mbiko lo bokulenze egameni lenkosi wangathi uNkulunkulu wasezulwini angakuphatha ngemusa akubusise. Chubeka usilandzele emakhasini ethu. Ngiyakuthandza sakufa. God bless you. Bye bye.